I am sure that the Maltese presidency has had an excellent start of the 6 months lasting hard work, and I am confident that together we can achieve a lot of good and concrete results. Kien b'dan il-kumment li l-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja, Konsumaturi u Ugwaljanza bejn is-sessi Vera Jourova bdiet il-konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem il-laqgħa informali tal-Ministri Ewropej tal-Ġustizzja u l-Intern f'Malta. Laqgħa li fiha kienu diskussa r-regolamenti tal-insolvenza għal meta jgħalqu kumpaniji bil-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici jenfasizza l-bżonn ta' din il-leġiżlazzjoni. This proposal is very important because it not only makes sense on a European level, but also because here we're speaking about jobs. We're speaking about giving second chance. We're speaking about early intervention to allow companies to strengthen their position and be saved from insolvency. Dwar dan l-aspett, il-Kummissarju Ewropew Jourova kwotat figuri allarmanti ta' kumpaniji li jgħalqu kuljum u għaldaqstant tkellmet dwar il-ħtieġa li jkun hemm regoli komuni. We need to solve the situation in the European Union where we see now the very worrying statistical figures. I shared them with the ministers. 600 companies fall down every day. And we need to help them, those viable, honest ones, to continue taking the lesson from this failure. Elementi oħor diskuss waqt il-laqgħa informali kien l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku, fejn il-Kummissarju Ewropew Jourova sostnit li dan huwa l-uniku mekkaniżmu b'saħħtu u effiċjenti biex il-kriminalità finanzjarja tkun miġġielda. Uffiċċju li 17 il-pajjiż urew l-interess li jkunu involuti fih. I am very positive because now we have a clear indication or a confirmation of 17 member states that they are going to ask the European Council, the Prime Ministers in short term to start the procedure of the enhanced cooperation. Fil-waqt li din ma kienx deċiżjoni finali, il-Ministru Owen Bonnici spjega kif il-Presidenza Maltija se tkun qed tagħmel l-almu kollu tagħha biex dan jitmexxa l quddiem. Anke jekk pajjiżna mhux se jkun parti minnu għaliex jemmen li fi kwistjonijiet ta' tassazzjoni għandu jkun hemm sovranità assoluta għall-Istati membri. I believe that member states have managed to strike a well-balanced compromise in the context of the draft regulation, and therefore we are positive that this particular proposed regulation will be making extensive progress throughout this presidency. Il-Kummissarju Ewropew qalet ukoll li kienu ppreżentati proposti fuq il-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terrorizmu u tfal migranti.